Allah dali fadharni accidan heɗodan wa man yukadhibu bi hadha al hadith heɗodan e kala on neɗɗo wiwɗo min haaju an ala e qur'an ko wolte ɗo fof ko fenani accidan min e makko heɗo dumay e kala on wiwɗo fenna kaɗo haala ɗum woni ngolɗo konngol ɗum woni deftere allahu nde o wi sanastadrijuhum min pooɗirayɓe seeɗa seeɗa ko ɗum woni min suynayɓe min ɗaynirayɓe seeɗa seeɗa ko ɗum woni okkugol ɓe aduna on andi Allah subhanahu wa ta'ala o tagima o addima karna ɗo o hollima wondema himo mari dina ya rewmo kanko Allah sa jaɓali o wi o okkorte karna ɗo heɓa kala ko falla o waɗanama hara no newi ha yiya julɓe goo no mari probléme no soñjo to wiya ha ɓeɗo kamɓe ɓe ni ɓe rewde Allah kono laari no ɓe wayi probléme ji maɓɓe ɗi no tiiɗi ñande o ñande hay ko ɓe ñama ɓe ala an ɓayi on tigi rewata Allah ko ɗum Allah wi sanastadrijuhum subhanallah ndare o aya billahi aleykum ndaron no aduna on fewdorino ndaare yimɓe starɓe hande wiɓe rewata Allah combien de million ɓe jogi wi hon ɗum ɓe woni wadde hande ndaare VIP ji ɗi ɓe jogi ɗin taw ɓe wiɓe rewata Allah ɓe julanta Allah ɓe haajaka e kala ko Allah wi bal ɓe haajaka e Qur'an kono kala ko ɓe yahata si ɓe voyage ko première classe ma ɗum ko jet privé ɓe yarata galleji maɓɓe ɗin fof ko château ji ɓe hoɗi e muɗum ko ɗum sanastadrijuhum min ɗaynayɓe min okkoraɓe gokku ha mi nanga ɓe sanastadrijuhum ha mi nangoyaɓe min haythu la ya'lamuna nokku ka ɓe anda ɓe eɓɓitaki ɓe préparaki ko ɗum waɗi ndaare buy e ɓe salaniɓe Allah tawi ko milliardaire ɓe ndaare nde ɓe maaya ko ɓuri hewde ko nga taway naka ɓe haɓɓinoɗon fes mo woni yeddowo Allah o salike jokkugol Allah o ɓuri hewde kon o maayay hara o préparaki o andande o maayata taw mari programme ji makko ɗin fuu moyde mi waɗay ɗum ɗo mi waɗay ɗum ɗo mi waɗay ɗum ɗo mais ɓay tun o ardinali programme allahu subhanahu wa ta'ala on Allah tabaraka ta'ala ƴettitay mo fewda ka o ɓuri bisade ɗon fewda ka o woni wiide ɗon mi traita o affaire ɗo mi traita o affaire ɗo mi waɗa ɗum ɗo ko ɗon allahu on po'itatamo fewda ka o ɓuri hato jinde ɗon e aduna fewda ka o ɓuri eɓɓitugol ɗon hato jinde ɗon e gollugol waɗugol programme ji aduna ko ɗon Allah poɗatamo ɗon par ce que Allah jonnirinomo gokkun en torki Allah yo Allah dandu en wawde ni si tawi ko a julɗo ko heɓuɗa o ko heɓuɗa jawdi ko heɓuɗa o moƴƴere ko heɓuɗa o laamu ko heɓuɗa o newende ko heɓuɗa o kaka Allah nattata hadha min fadli rabbi donc andi annabi Suleyman alayhi salam Allah okkuno ɓe laamu mo goto heɓaari annabi Suleyman ɓe laamino ha ɓe laami jinnaji ɗin tawi jinnaji ɗin ko kamɓe gollanta en ara e waɗugol yewtere fi maɓɓe inchallah tawi jinnaru kala salidu Allah no hokkiɓe pouvoir haɓɓugol ndu pinisa ndu ɓe laami ha ɓe laami hendu ndun tawi si hendu ndun voyage ay si ndu yahay nokkugo ko permission maɓɓe ndu yarata ko ɓennu hendu immo yaha ɗo ma arna ɓalan ɗo ma ƴettanan kaarijo naɓa laamu ko ɗo hewatta hatti ka en heɓal taw président jogii ɗon pouvoir ɓay ɓe torino Allah yo Allah okkuɓe laamu tawa ngu heɓa hay goto heɓata ngu sina kamɓe Allah okkiɓe ɗum kono ɗum ɗo fof ko ɓe innuno kamɓe ɓay koɓe julɓe iɓe andi ɓe mara doole waɗugol ɗum ɗo ko Allah eltani ɓe ɗiɗo piiji ɓe innuno kamɓe wondema hadha min fadli rabbi ɗum ɗo ko ɓural immorde ka jooma anni donc ɗo ɓeɗo a julɗo kala ko heɓuɗa kaka Allah nattata anda na doole maɗen an ko Allahu subhanahu wa ta'ala moƴƴere makko nden okkuma ɗum ɗo kono ɓeɗo heferaɓe kamɓe si woni neɗɗo o rewata Allah fes mo kala yo vérifie hoore mum ndara rewgol ma Allah ngol ko hulata kon Allah ko waɗata moƴƴereji kon sabu Allah na de ko waɗata ko moƴƴere par ce que waɗugol moƴƴere a hettoyinde wosi ko Allah waɗanɗa nde jon noon vérifie hoorema ndara ko waɗanta Allah kon si suusi piiji ma ɗi foppo no newi mbuuɗi no heɓade jawle no woodi oto mo falɗa o ƴewata e mum galle ɗe falɗa o darnata mo siɗɗo julɗo vérifie ndara est ce que o jawdi ko mon moɓude ɗo ɗum ɗo fof kono laaɓiri go'o est ce que lan gollande Allah est ce que miɗo wallitade julɓe Allah ɓen est ce que miɗo waɗande miskinɓe Allah ɓen est ce que miɗo ƴettude ndi jawdi am mi finance ka Allah so tawi kono wonirɗa andu an on ko moƴƴere Allah waɗanma jaɓɓu weltoroɗa jarnamo kanko Allah kono si tawina ɗum wallahi andu ko o aya ɗo nanguma sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun yo Allah dandu e nen ɗum enen kono so daari ko minni on ko ndaare hande starɓe ɓen fop fuɗɗoron ka basket ndaron ka ballon ndaron ka yimugol ndaron kala star jo e nokkel ɗin fop si ɓe arde ko ma sécurité ɗaɓɓe ɓe yaha ɓe loosa dande grands hôtel ɓe wira dande jet privé ɓe dogina otoje de million de dollars ɓe hoɗa e château ji de million de dollars kono tawa sa inni ɓe ɓendu la ilaha illallah muhammadun rasulullah ɓe wawa woldegol konngol yiɓe wakkili taƴa dande maɓɓe nden ɓe wawatagol wolude mbal ɓe jaɓagol
sa en be uggino be sujjana Allah ko no jangete ka sujudu be anda be do ko be Allah inni sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun men suynira be aduna on seeda ko be fala o men okkorabe men newinana be ha be sikka baytum be jabanali Allah ko kambe laami hoore mabbe kambe woni wadande hoore mabbe piji din fu hay goto burabe on say non Allah inni mi nangoya be non kabe ebbita kabe anda o wi wa umli lahum miɗo nennitana ɓe noon miɗo nennitana ɓe seeɗa seke miɗo permeta ɓe ɗo jonna ɓe tan Allah kanko ko wiwɗen ko o hawjantama o hiɓɓantako ma fi a jaɓali wadde ko faalako o wondi fi hon ɗum allahu subhanahu wa ta'ala ka moƴƴere makko e ka mawnugol makko iɗon andi ko si Allah newnani neɗɗo ko ɓayimo permetuma ya waɗu ko faalaɗa ya ƴettu décision siɗa yeddamo si tawino musidɓe julɓe tedduɓe kala fokkiti o yeddugol Allah o fottay e malakul mawti ɗon ma Allah jaɓa e gite makko ɗen kala ka o fokkiti yeddugol Allah Allah jaɓa gite makko ɗen jaɓa noppi ɗin ɗum sikkode goɗɗo yeddoyayno Allah hara kala yi'aɗo yeddi Allah andoto o yeddi Allah par ce que yitere makko goo yahi ma ɗum nowru makko goo yahi est ce que yimɓe ɓe yahayno idan kono wi kanko o hawjantama fiiɗa yeddudemo fiiɗa wadde asalanimo o hawjantama wa umli lahum mi newinanayɓe yani mi nennanayɓe mi accayɓe seeɗa mi jonnayɓe tan ɓe waɗa ko ɓe faala kon ɓe en jonno ko ɓe faala kon ko ɗum waɗi goɗɗo heɓay ɗo mbuuɗi o heɓida e majje 50 ans hara ko millionnaire jo pendant 50 ans il est millionnaire o milliardaire on faami imo wadde life mo o faala pendant 100 ans y a pas de problème Allah no acci mo Allah wi fi hon ɗum nde tawno inna kaydi no pewje an ɗen matinun koɗe mawnuɗe yani koɗe tiiɗuɗe fewjore Allah nden si o fewji o yeɓɓi ha o nangima o wi fewjoje makko ɗen koɗe tiiɗuɗe wawɗude dillingol ala wallahi wawɗo dillingol décision ji Allah ɗin ala musidɓe julɓe ko ɗum woni inna kaydi décision ji Allah si woni ha Allah ƴetti décision o wi o nangay kaari o nangay mo ittowo ala o nangay mo ittowo ala ko ɗon sen jangi issa qaruna jawle ko heɓuno kon qaruna oɗo jangoɓe tarikh ɓe wonnoɗo fewdo annabi Musa on oɗo kala jangoɓe tarikh ɓe ni Allah tagalita ko ma Allah sifanaki en heɓuɗo jawdi andaka e histoire on heɓuɗo jawdi a hewti qaruna nde tawno kanko magasin ji makko ɗin tun ko sukaɓe yeɗɗuɓe arayno ɓe jeeɗiɗo ma ɓuri arayno rondo saabiji magasin ji makko ɗin kombo marɗen on hande tawɗo saabiji magasin ji ma ɗin tun il faut des jeunes bien formés bien battus fiɓe arɓe rondo saabiji magasin ji ma ɗin tun kono nde o yedduno Allah Allahu on kon ɗum waɗuno Allah jarriborno mo leydi ndi moɗi mo kanko e jawdi makko ɗin fof en ara yewtugol fiiɗum ko ɗum ɗo fof ko ɗum mi faala andintinden ɗon siɓɓe julɓe ko wiyeteɗo Allahu subhanahu wa ta'ala neɗɗo no wawɗa o no wawɗa jonni to Allah jeyal ngal wallahi jonnitumo jeyal ngal jonnitamo ko heɓuɗa kon fof kono noon jonnitirta ɗum Allah wona andugol tun Allah miɗo andigoy ko an o kila la ko jonnitirta Allah jeyal jonnitamo mangu ngun e pouvoir on ko ya aru wakkiloɗa jaɓanamo ko innu makon surtout ka julde makko par ce que ɗon andi arugol salligo ala habbira uggino sujja ka leydi ƴettago yeeso ma rukago ka leydi jantoɗamo ɗon inna subhana rabbiyal ala ɗum ɗo no holli a jasinsinike an yeeso makko a liɓi hoore ma yeeso makko a hollimo kanko Allah sinano kanko a wontaka wonɗaɗo sinano kanko Allah a hewtano o valeur mo wonɗaɗo idan an ko wawɗa teddude ko hakkude ma e yimɓe ɗimmoɓe ma ɓe tagideɗa ɓen kono na yeeso makko sina ɗum hiɗon andi ka ɓuri towude e neɗɗo fof ka yeeso ka neɗɗo so yimɓe ko darike konto ɓuri towude e makko na yeeso ngon ko ɓuri kadi teddude e makko fof ko yeeso ngon ka par ce que kala ko fokkitanigo yeeso siɗa mari feere a blokay ɗum ɗo fami kono ko ngoɗo Allah ni a ƴettu ruka ka leydi sujjanama siɗa wawi waɗandemo ɗum ɗo ñande o ñande ɗa julde laaɓi 5 julde kala ko fanɗi fande o a sujjanayi Allah laabi 4 isan a rukay yeeso ma ngon hollamo Allah min mi mara valeur yeeso ma Allah min komi fus yeeso ma komi torima yafanolam bakkatoji ɗi moni wadde ɗin okkala yurmede ma nde ko ɗum ɗo woni jonnitugol Allah jeyal tawa ndaari o ndarama tawa vraiment hiɗa mari mbuuɗi ɗa mari jawdi ma ɗum haysa mara jawdi kono amara sonja a sonjaki ka wonkima kono ɗa arde juulanamo
piji maɗi fof no timmi kono accita programme ji maɗi fof ara ka makko nayoɗa liɓa hoorema rewamo kanko Allah ko ɗum ɗo weltintamo ɗum ɗo hollatamo wondema an a jonnitimo jeyal ngal a hollimo wondema no wawɗa o no wawɗa amaraka yahasinaka makko kanko Allah. idan ko sa waɗi ni Allah tabaraka taala si hewtoyama ñande dargal ko yuɗen ɗa ko yimɓe ɓen fof nayo sujjanoymo ɓe sujjanamo a tawoyte ɓen sujjoyoɓe kono mo wiɗo kañum no mari business julde mum nden ko tuma hettindi wo ari a yaltay bimbi yaha jokka kala ko jokkuɗa ko tuma arɗa ka suudu wo julana Allah ɗon engros ma ɗum vraiment wonde a juula wonde ñande marɗa tan a juula ñande a mara tan a juulata musidɗo julɗo Allah inni wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun mi tagirali yimɓe e jinna sina fiyoɓe rewan amara mission go mo hawjana marɗo plus important rewgol Allah subhanahu wa ta'ala wallahi on ala par ce que kala ko doganɗa ka adna ɗo kala ko wonɗa dogande ɗo bi rabbil ka'aba wallahi a accay ɗum ɗo yaha ma ɗum acca ma ɗo yaha a accay ɗum ɗo yaha ma ɗum acca ma ɗo yaha idan amara ko mori important ɓuri rewgol Allah wota jaɓu seytane ɗaynama musidɗo wota waɗu to Allah on heewu wi'a mi dogay mi yaha ɗo ma mi waɗay ɗum ɗo ma mi waɗay ɗum ɗo giru organise gurdam maɗan ɓay tun Allah inni o tagiralima sina fiya rewmu giru organise gurdam maɗan tawa ko satti fo ko satti ko programme ma aduna on lawoto kono lahara on kan no a jaɓata ko satti wo ko satti ko programme ma on ta a feƴƴirilam kono na julde Allah nden feƴƴirilam kono ko honno wawirten argol jooɗoɗen innen juma ha asewe tawa waɓutuji ɗin a marata ñallal gotal ngal juulanɗa hoorema waɓutuji ɗin 5 e leer ɗo ko beru wakkili ɓeñi no juulude amara ñallal ngal tawata ɗiɗo hande a kontay inna vraiment hande mi juulani Allah waɓutuji makko ɗin fof e leer jonnon ko fi ɗum tagira ɗen musidɗo si Allah landoyke ma ɗum ko honno jaaboyto ɗen awa organise ɗen mi suɓɓe kala leydi ka wonɗen tawa julde men nden rewgol Allah ngol wona e priorité numéro 1 arten ka sura meɗen Allah daali am indahumul ghaibu ɓe yimɓe wonɓe salagol juulangol Allah am indahumul ghaibu kaɓe no mari gandal wirningal kaɓe no andi ko wirni fawmara kamɓe yaktubuna hiɓe winda ɗum est ce que subhanallah wiwɗen Allah mo landade ɗo question ji tawɗi ɗiɗo ko artirayɗi hakkil kala faalaɗo artude ado lawade o wi mo wi rewata Allah gomɗinta nelaɗo jokkata alqur'an ene ɓay pellet ono andi o maaye par ce que a fottata ɗo e tagaɗo ka hoore leydi ɗo wiyamo est ce que a maaya o innama no mi maayata on ala gala wonɗo ɗo wonɗo jinnude himo andi o maayay enen ɓe wonɓe ɗo kadi fop no laaɓani en pellet santan ɓaawo hande harayɗen ka nder leydi enen ɗo fop haysi ko boobo mo wonduɗon onon ɓe wonɓe darugollan ɗo hara ko boobo marɗo enna no laaɓani en ɗo e nder duuɓi temedere ɓaawo hande ka wonɗen ɗo haray eɗen ka nder leydi ka jonnon ɓay Allah wi ɗo landiɓe si tawi ɓe mari gandal wirningal si ɓe humpiti ko woni kon ka Allah dowga hara ko ton Allah ittaniɓe ko wirni kon ɓe yii ton ɓe faami wondema ɓe rewi Allah wo ɓe rewa Allah wo kamɓe hiɓe koɓe yani hiɓe mari VIP hiɓe mari priorité kamɓe koɓe exceptionnel merci kamɓe koɓe exceptionnel wondema ɓe rewi Allah ɓe rewa Allah ɓe naatay aljanna landiɓe so ɓe mari ngal gandal wirningal hara kamɓe ɓe windi ɗum hiɓe siñi ɗum ɓe naɓora ɗum ka Allah kala wonɗo ala rewde Allah Allah no landimo o question est ce que himo jogi Allah no hollidimo ko wirni kon dowga Allah no udsanimo ko waɗoyta ko ñande dargal yeeso ton himo andi ha taw o heɓino garanti wondema haysi o maayi o naatoyta yite pelletto ɗum ala ka no laaɓani en ɗo porto e andugol ko wirni porto e ƴawgol dowga tippo kono ɓe anda ko woni kon ka lawhil mahfuz ɓe anda ko Allahu subhanahu wa ta'ala mari kon dowga bal hay wonki ki Allah wi kon ki Allah wi kin hiɗe wondi e mum bimbe kikiɗe kono anda fi makkisina Allah portoɓe ɓe wakkilike ha ɓe wakkilike kono ɓe anda fi wonki ɓe andata ɗum kadi abadan nde Allah wi uno nelaɗon yasalunaka anir ruɓe landoma fi ruhu on o wi wiyamɓe ruhu on ɗum ɗon ko honto woni ka Allah subhanahu wa ta'ala ka Allah wiwno ɗum ha hande yaali goɗɗo no fokkiti mayde ma ɗum mayɗo surra ɓe ari ɓe inni immintinemo men jonna min pika mo wonki o hetta wonki makko kin ɗum heɓata ko abadan si woni ha a maayi ahi lanni wonki kin ɓe anda fimo donc no a laaɓani en ɓe anda ko wirni dowga idan ɓaynon ɗen andi en anda ko wirni dow ton Allah addani en ka alqur'ana ɗo o wi kanko yawmal qiyama ko groupe ɗiɗi woni ton ko jaɓuɓe rewimo naata aljanna salaniɓe mo yeddimo o waɗa ɓe naatoɓe yite yo Allah dando en